Lijepi pozdrav svima koji gledaju i dobrodošli u Žutu minutu. Danas ćemo govoriti o epidemiji usamljenosti, no za početak dozvolite mi pozdraviti mog dragog gosta, a to je ugledni hrvatski klinički psiholog, gospodin Hrvoje Maleković i poslovni konzultant. Hrvoje, dobrodošao. Hvala što si me pozvala i posebno mi je drago evo što si me zvala na dan psihologa, Hrvatski dan psihologa 14.3. Eto, ja to nisam ni znala, ali jako lijepa koincidencija. Naravno, ovo će se emitirati na internetu, ali dobro je znati. Mi smo se posljednji put vidjeli 2013. godine, ako se ne varam, i tada smo govorili o prokrastinaciji. Međutim, u ovih 13 godina svijet se doista drastično promijenio, pa tako i Hrvatska. Pa da, evo svjedoci smo različitih promjena na svim poljima, sve se promijenilo, i televizija, i psihologija, i video, i neke nove forme su pa evo, imat ćemo sad priliku nekako malo testirati taj novi. Tako je. Evo, zanimalo bi me na samom početku, da li postoji još uvijek negativna stigma kad je u pitanju traženje pomoći od psihologa poput tebe? Pa ovako, postoji. Znači postoji, iako se ta stigma u nekom postotku i smanjila, međutim i dalje ljudi zaziru od toga da traže pomoć, posebno neke grupe, ali zanimalo bi me koje grupe. To ćemo se dotaknuti, da. Međutim, tome se zna doskočiti što ima jedan određen broj metoda kojima ljudi mogu potražiti pomoć da bude anonimna. U redu. Inače, generalno gledano, da li je lako dobiti psihološku pomoć? Da li je dostupna ljudima ako je žele? Da li je besplatna, ako tako mogu reći? Jel? Ovako, postoji znači unazad nekoliko godina, recimo od pandemije, to je isto tema koju bi se mogli pozabaviti negdje tijekom emisije. Hrvatska je po statistikama bila jedna od zemalja koja je imala puno veću tu potrebu za pomoći, međutim u tom trenutku nije bila dostupna ta pomoć. I onda negdje su Ministarstvo zdravstva i Grad Zagreb napravili nekoliko projekata kojima su omogućili ovdje, pogotovo u Zagrebu, a i u Hrvatskoj posredno, da ta pomoć bude dostupnija i onda se to prevodi kao besplatna. Da. I možda čak i većim dijelom Da li je to zbog kompleksne organizacije sustava, da li ima nedovoljan broj psihologa koji rade taj posao? Što su razlozi? Zašto ljudi nisu mogli dobiti adekvatnu pomoć u mjeri u kojoj su trebali? Pa jednim dijelom nisu niti tražili, jednim dijelom je... Postojala je još ta stigma? Da. Međutim, stigma, kad mi govorimo o stigmi, onda mislimo kao da ljudi se kao srame i to. Međutim, to je više cijeli jedan sustav postoji oko toga. Recimo, kad ti odeš na pregled za vozački i hoćeš produljiti vozački i tamo ti piše nekakva šifra na tome da ti u biti boluješ od nekakve duševne bolesti ili poteškoća u mentalnom zdravlju, onda je ta procedura u biti kompliciranija da ti produžiš tu vozačku dozvolu. Nije to samo stigma, to su i administrativne prepreke koje uz to idu. Pa onda ljudi u principu i ne vole to da se baš to tako nekako bilježi okolo, da to budu nekakve slova, brojke, što oni u principu niti ne razumiju sasvim. I onda smo mi našli evo tu lijepu nekakvu riječ stigma. A mogli smo isto tako reći i praktičnost. Bolje je možda malo pretrpiti, pa nije da ni svaki put kad se porežeš sa nožem da ideš na šivanje, na hitnu. Da li postoje razlike, odnosno na početku si rekao da postoje razlike između raznih grupa? Da li su to demografske grupe ili su to grupe tipa žene i muškarci? To bi nas zanimalo. Ti uvijek voliš ovo, žene i muškarci. Pa zato što postoje sigurno razlike, ja sam prilično uvjerena. Da, ovako, postoje različite razlike, evo i razlike možemo podijeliti. Znači, jedna od razlika je statistička razlika. I sad te statističke razlike, one mogu biti matematički dobivene, a mogu biti neznačajne u praksi. Evo recimo imamo snalaženje u prostoru, kao recimo da
se žene lošije snalaze u prostoru nego muškarci, pa se onda to, eto, na nekakav način manifestira i u vožnji. Ali da li ja je to samo predrasuda ili to ima, ali, evo ovako, to je utemeljeno na nekim istraživanjima i statističkim podacima? tako je, to je utemeljeno, da. Sada, da li se to primjećuje u praksi? Pa i ne baš. Ja znam žena koje voze puno bolje od nekih mojih muških prijatelja. Znači, to su sitne razlike koje su značajne kad se rade istraživanje na 100.000 ispitanika i tako. Jasno, ali ja vjerujem u istraživanje i vjerujem u statistiku, jer naša osobna iskustva sigurno ne pokazuju opću sliku o bilo kojoj pojavi ili problemu. Htjela sam se nadovezati i spomenuti modernu tehnologiju, jer o tome moramo govoriti kad su u pitanju ove velike promjene u svijetu. Da. I neobično je, o tome se puno govori, da upravo tehnologija koja ima puno potencijala da nas spaja, na kraju krajeva, sad nakon nekih 10-15 godina otkako je intenzivna upotreba komunikacije internetom, komunikacije na društvenim mrežama, na raznim stranicama za upoznavanje, izgleda da nas u stvari ta tehnologija razdvaja, odnosno da nam umanjuje neke socijalne vještine. Ovako, samo da se na ovu zadnju rečenicu još nadovežem što se tiče statistike. Znači, kažu da je statistika ko bikini, da puno toga otkriva, ali one najbitnije stvari možda i sakrije. Ova nova moderna tehnologija, to je u biti statistika, ali onako na nekom na raketnom gorivu nekakvom ovoga. Znači, to su napredne statističke metode koje ljudi nekako nazivaju umjetnom inteligencijom, ali to je u biti predviđanje šta će korisnik na internetu sljedeće htjeti vidjeti ili pročitati ili čuti ili slično. To je napredna statistika. I sad ta napredna statistika, ona u biti pokušava nama koji to koristimo dati takav sadržaj za koji je najvjerojatnije da ćemo mi posegnuti za još. Jer ako mi posegnemo za još, onda je veća mogućnost da će se nešto još izreklamirati dodatno. I da će, to su čuveni algoritmi tako je, i prikupljanje informacija. Ali mene bi zanimalo, evo konkretno iz tvoje prakse i iz nekih istraživanja ili podataka koje ti imaš ili znaš, što se tiče konkretno Hrvatske, kakva je situacija? Evo ovako. Doći ću do podataka, ali prije bi objasnio još u par rečenica kako to funkcionira. I onda ljudi, da bi nekako nahranili taj stroj statistike i toga, rade takav sadržaj koji će biti prihvatljiviji algoritmima, a algoritmi određuju po tome kako će neko kliknuti na to što su oni proizveli sadržaj. I onda se u biti, evo kako je danas dan psihologa, vraćamo na jedno područje psihologije koje u biti može čak i najdosadnije studentima, a zove se psihofizika. Ta psihofizika u biti govori da možemo imati, evo recimo ovdje svjetlo, da mi to svjetlo možemo ne zamijetiti ako njega bude, a možemo i imati previše svjetla pa da više uopće ne vidimo razliku koliko svjetla ima. Ti jaki podražaji, oni se zovu supraliminalni podražaji. I to se radi već, tisućljećima. Žene, recimo, u crvenu boju farbaju usta. A ovo je sad samo još pojačano 1000 puta. Evo, jesi zadovoljna sa odgovorom? Jesam. Da. Vratimo se sad na epidemiju usamljenosti. Ta tema me jako intrigira i jako me zanima tvoje iskustvo u tvojoj praksi. Koliko ljudi traže pomoć konkretno na tom području zbog usamljenosti i socijalne vještine koje sam spomenula. Ima 13% ima ljudi koji u istraživanjima govore da su svaki dan usamljeni. 13%. Da, a negdje oko 30-ak, 33, 35 ima oni koji su povremeno usamljeni. I onda najprije kad o tome idemo razgovarati,
onda razgovaramo o socijalnim vještinama, onda razgovaramo o komunikaciji, o tome. Međutim, ono što se zanemaruje, to su vještine za odnos. Jer ljudi ne razvijaju odnose, nego u tom nekakvom instant zadovoljenju potreba, oni misle da će se odnos stvoriti sam po sebi. Da. I onda tu, naravno, kad imate jedan odnos, pa on propadne, pa drugi odnos, pa propadne, pa peti odnos koji propadne, onda... Možda bih se tu mogla pronaći. Svako bi se mogao u nekom periodu tu pronaći, ali je stvar u tome da je problem u tome što dosta ljudi nauči vremenom da nije dovoljno samo površno tretirati drugu osobu, nego da to je pak priča za sebe. Naravno, psihologija je jedno tako kompleksno područje i može se puno toga reći i sa puno strana analizirati određena pojava. Ali evo, mene bi zanimalo, s obzirom na to da često u medijima vidim komentare i istraživanja, osobito u zapadnom svijetu, jer istraživanja su jako skupa. Jesu. Tako da i nije tako jednostavno ih provoditi. Dokazano je da mlađe generacije, osobito najmlađa generacija, odnosno jedna od najmlađih, Gen Z, da imaju jako loše socijalne vještine. Znači, to je praktički prva generacija koja je isključivo odrastala u biti u digitalnom svijetu. Je li to potvrđeno, recimo, i kroz tvoju praksu i imaš li uopće tako mladih ljudi koji traže psihološku pomoć? Imaju li oni pozitivniji odnos u tom smislu? Prema kome? Da li lakše traže psihološku pomoć? Aha, ovako. Da. Prvenstveno zbog toga kad imaju poteškoća sa studiranjima u školi ili tako. To je, recimo, jedan prvi temelj gdje je jednostavno ovo naše društvo visoko kompetitivno i ako imaš loše ocjene, onda si zacementirao lošu budućnost. A koja bi u biti razlika bila? Znači, imamo ovako, danas ljudi drže ekran ovako, koliko bi to bilo, jedno 35 cm. I onda kad imaš ovako tu na 30 cm, onda je teško još i razgovarati. A prije je taj ekran bio, recimo, u dnevnoj sobi na 3 metra, recimo. I onda su ljudi zajedno promatrali taj ekran i komentirali su šta se nalazi u ekranu, pa su onda gledali koliko je to vjerodostojno što se nalazi na ekranu. A danas svako za sebe... I naravno, velike ekrane nismo nosili sa sobom. Da, i nismo ih nosili. Time smo bili na neki način zaštićeni. Da. Ja bih rekla za nas malo zrelije, koji nismo odrastali nužno u ovom digitalnom svijetu, je možda malo lakše kontrolirati vrijeme koje provedemo pred ekranima. Kod mladih ljudi, koliko je to u stvari utjecalo na njihove socijalne vještine u stvarnom životu, jer oni isključivo komuniciraju online, to je barem moj dojam i tako govore neka istraživanja. Da, ovako, to je istina. Znači, ne samo da komuniciraju, nego još i ove supraliminalne podržaje koje sam govorio konzumiraju. Tako, i onda se uspoređuju sa time šta vide. I onda u principu to nikad nije dovoljno dobro kakvi su oni. Pa imamo pad samopoštovanja, samopouzdanja. Ljudi misle da nisu dovoljno dobri za drugu osobu. Uglavnom imamo jedno razdvajanje kolektiva. Težimo individualističkoj kulturi koja ima nekakve i korisne posljedice, da, ali ima i jedan određen broj negativnih. Pa ko šta voli u biti. Na koji način ti konkretno pomažeš pacijentima koji traže pomoć što se tiče komunikacije i odnosa? Kakve savjete bismo im mogli dati? Naravno da je to i individualno, ali recimo u nekom generalnom paradoks mog posla je što ja u biti, iako je to savjetodavni rad, ja ne dajem savjete. Mislim uvjetno rečeno. Da. Ali ti svojim radom na neki način dođeš do toga, ili? Da, ovako. Postoje nekakve metode po kojima se to radi. Jedan od načina je grupni rad. Znači, ljudi dođu i tako, 6 do 8 i onda govore o svojoj problematici i onda
ovi drugi ljudi koji jesu u toj grupi, oni na nekakav način svojim komentarima ispravljaju uvjerenja, viđenja, životna pravila, pretpostavke o životu ovih drugih članova i onda to nekako vremenom izađe na dobro. To je jako zanimljivo. Znači, ljudi su, jer poznato je da je najteže promijeniti samog sebe. Da. Najteže je promijeniti vlastiti način razmišljanja ili navika. Znači, ljudi su otvoreni prema toj vrsti terapije i doista se mijenjaju. Da, to bi bilo kao nekakav suportivna grupa, nazovimo to tako, jer kad bi to bila nekakva prava terapija za, recimo, duševne bolesti, one hardcore u biti, onda se to radi ipak u bolnicama. Ili, da, to je druga vrsta. Ali to nije isti rang u biti. Naravno, mi govorimo o tome da je... O razvoju socijalnih vještina u biti. Tako je, ali i općenito da je svakoj normalnoj osobi ponekad potrebna pomoć. Zašto sam na početku naglasila razliku između muškaraca i žena, možda je to samo predrasuda, osobito u ovom društvu, govorimo prvenstveno o Hrvatskoj, dojam je da muškarci zbog društvenih uvjeta, načina na koji su odgajani, teže traže takvu vrstu pomoći nego možda žene. Da li je to samo predrasuda ili ti vidiš u svojoj praksi da tu ima? Ja mislim da je to možda prije bila predrasuda, prije nego što sam ja počeo raditi u biti. Kod mene dolazi... Nema razlike. Zato jer evo, u ovom profesionalnom dijelu bavim se pitanjima vezanim recimo za burnout na poslu. Nema tu baš neke velike razlike jel burnout teži kod muškaraca ili kod žene, budući da je taj pritisak, pogotovo ako rade u nekakvim većim kompanijama, jednak u biti. Naravno da je jednak. U današnje doba ipak i muškarci i žene recimo mogu dobiti približno iste prilike, rade slične poslove, ali ja pitam u smislu onoga tko češće traži pomoć. I ako se možeš ujedno osvrnuti na koji način ti radiš u ovom poslovnom okruženju, na koji način si angažiran i na koji način pomažeš ljudima u poslovnom okruženju. Ovako. Recimo, ono kako smo sad govorili o statistici, znači postoji blaga razlika u korist da žene malo više ovoga traže. Evo, tako da žene su uvijek u pravu. Da ja zadovoljim tvoje, ali to nije sad baš tak da je drastično da bi sutradan mogao biti naslov ono da je propala industrija psihološke pomoći za muškarce ili ovoga. Ne, pa meni je drago čuti da su muškarci otvoreniji prema tome. Meni je to jako drago. Da. To i recimo kad su u pitanju recimo ovi problemi u partnerskim odnosima, tu je isto možda malo više žene, ali ne sad baš toliko da muškarci se u biti hoće spasiti taj brak isto kao i žene znači to je podjednaki motiv je ovoga. Da. Što se tiče intimnosti, htjela sam se dotaknuti toga da na internetu u stvari postoji jedan lažni osjećaj bliskosti i intimnosti. Da, to se na one algoritme. Mi malo tak idemo u dvije grupe tema kao da imamo, pa onda ja pokušavam to sve držati u glavi. Postoji, ali to je zbog tog algoritma. Znači, algoritam će pružiti taj osjećaj bliskosti nekom i te promjene u neurotransmiterima koji u biti se događaju kad neko stisne like na neku objavu ili kad neko pošalje poruku nakon 3 dana, nije se javio i slično. Međutim, to bi ljudi trebali doživljavati uživo. I onda sad da povežem to nekako sa onim što smo malo prije razgovarali o usamljenosti, algoritmi i to, znači i socijalne vještine, ljudi trebaju izaći van i nekako se ohrabriti da imaju pristup nekim drugim ljudima koji su tamo i da mogu upoznati nekakvu novu osobu i da mogu pretrpiti to ako ih ta osoba odbije i ne želi se upoznati sa njima. Znači to bi bilo to neko razvijanje odnosa. Jer ako
recimo odu, ne znam, mladi ljudi u neku diskoteku i sad se hoće s nekim upoznat i ta druga osoba ne odreagira kao na aplikaciji kad si stisnuo I submit, onda Je to šok. Da, onda je to u biti veliki šok i onda to oni više neće ponavljati. Da. Razumijem. Da. Što se tiče te epidemije usamljenosti, ako je možemo tako nazvati, jer po ovim nekim statističkim podacima to ne izgleda tako drastično, međutim po nekim drugim vidi se da sve manje ljudi živi zajedno. Primjerice, ja znam podatak za Kanadu gdje sam živjela da je više od 50% domaćinstava single domaćinstava, znači žive ljudi sami, što već puno govori o odnosima u današnjem svijetu. Oni možda nisu usamljeni ako žive sami. Jasno, ali govore o nekim trendovima da sve više ljudi se odlučuje. Naravno, ja prva se tu mogu pronaći. Biti sam i biti usamljen su različite stvari. Ali po onom što se može čitati u medijima, primjerice u Hrvatskoj čak 30% i više ljudi koristi neku vrst sredstava za umirenje. Što to znači? Da su dosta depresivni. Da. Sad ovako, to što se tiče Hrvatske i sredstava za umirenje, opet malo statistike, pa mi nismo volim statistiku. Nismo mi čak ni to najgore. Recimo, uvijek se govori kao da su ove sjeverne nekakve države, nacije, narodi razvijeni u nekim stvarima. Da, i da je kao zbog manjka svjetla ili ne znam, oni budu više depresivni pa se više koristi antidepresiva i slično. A ove južne tipa Grčka, Italija, da je to nekako... Drugačija klima, ljudi se možda više druže, više vremena provode vani. Da, međutim, tu statistike u biti demantiraju to. Recimo, evo, ako se malo odmahnemo od antidepresiva, pa se ovim anksiolitike idemo proučavati, onda u Portugal je recimo jedna od zemalja koje u biti najviše koriste pa onda ta teorija prilično iznenađujuće. Da, onda ta teorija u biti pada u vodu. Ima li to veze sa ekonomskom situacijom u nekoj zemlji? Moglo bi se... Ima veze da li bi se moglo reći? Sa nesigurnošću ima. Sad je pitanje šta je kome nesigurnost. Ako recimo imamo u Njemačkoj jako razvijenu industriju, pa ta industrija propadne, pa onda naglo oni počnu zarađivati tamo u Njemačkoj ko mi u Hrvatskoj, njima je to katastrofa. Nama bi to bilo normalno, da. Bi to bilo normalno. Da. Naravno, mnoge visoko razvijene zemlje poput Amerike, Sjedinjenih Američkih Država, oni užasno velike količine raznih medikamenata koriste, tako da naravno da materijalno bogatstvo nije nužno u korelaciji sa količinom uzimanja medikamenata. Jer i u vrlo razvijenim i bogatim državama da li to ima više veze sa kulturom u društvu i pristupom uopće korištenju medikamenata? Da li i tu ima nekih stigmi, recimo, u Hrvatskoj? Pa ovako, budući da sam ja psiholog, ja bi više zastupao dokle god je moguće da ljudi pokušaju nekako sami sa sobom pokušati riješiti, da ne uzimaju odmah tešku artiljeriju ako je i kalašnjikov Kad sam govorila o savjetima, evo možda ipak za kraj možemo dati neki savjet, uvjetno rečeno, kako čovjek može sam sebi pomoći sa nekim malim koracima, sa nekim malim promjenama u životu. Evo ovako, ovisi za šta. Znate, općenito da se bolje osjećaš. Da, ovako. Ako, znači, postoji, recimo, kad bi postojala nekakva gradacija poteškoća koje bi čovjek imao, evo opet malo statistike, znači recimo ja volim statistiku. Da 65% ljudi u principu ne osjeća nikakve poteškoće. Može ih nešto zasmeta, ali to se rješava automatski u biti, nekakvim metodama koje su ljudi naučili kroz djetinjstvo i slično. Onda imamo nekakvih, recimo, 25 ljudi koji osjećaju nekakve poteškoće koje nisu bolesti, nego su nekakve reakcije na stres ili su nekakve prolazne poteškoće koje se tiču ili braka, zaposlenja, škole ili nečeg. I
tu bi recimo palile te metode da si oni sami nekako pomognu, da li nečim što su pročitali na portalu ili vidjeli u ovom, kako se zove, na ovom našem podcastu, na primjer, i slično. I onda imamo jedan dio koji baš pokriva dijagnostičko-statistički priručnik koji se bavi određenim poteškoćama koje bi trebalo na nekakav način tretirati, ili nekakvim psihoterapijama ili možda farmakoterapijom. Sad... Dobro, recimo to je za ljude koji doista imaju takav problem da im to onemogućava recimo normalno funkcioniranje. Da. Ali za jednog normalnog čovjeka, prosječno koji možda neće potražiti tvoju pomoć, ali si želi sam pomoći na neki način, tipa svi znamo da pomaže zdrav način života, sport, učenje, u tom smislu da li možemo dati neke savjete, može. Kako poboljšati vlastiti život. Ako žive u Zagrebu i osjećaju se uznemireno, neka odu i prošeću jedan krug oko Jaruna. Iako to zvuči jedan kao banalan savjet, postoje istraživanja koje pokazuju da se mijenja način na koji pojedini dijelovi mozga koji se bave kratkotrajnom memorijom funkcioniraju za vrijeme šetnje i naći će se u sredini sa novim podražajima gdje će se automatski nekakva distrakcija dogoditi, pa će i prestati razmišljati o toj nekoj problematici koja ih je pretjerano zaokupila. Evo to bi, a ako to ne pomogne... Čini se banalno, ali funkcionira u stvari. Ja uvijek rado govorim o učenju novih stvari. Da. Ako to ne pomogne, uvijek se mogu javiti u neki dom zdravlja, na primjer... Dom zdravlja Zapad. Gdje se može vidjeti nekakva ozbiljnija dijagnostika, gdje se može vidjeti šta je nekom ozbiljnijom dijagnostikom. Dosta bi neodgovorno bilo sad da neko ko recimo ima nekakvu psihozu pa je uznemiren zbog toga, krene 10 krugova raditi oko Jaruna, to neće pomoći. Da, a sad ne mogu ja sad ko ovi, ne znam, Deepak Chopra ili razumijete, na daljinu vidi šta bi bilo kome, zato je to nezahvalno u biti. Da. Dobro, evo, mogli bismo završiti ipak ovaj razgovor, rekla bih u pozitivnom tonu, jer iskreno kad sam pripremala ovu temu, mislila sam da je situacija puno negativnija, puno lošija. Ali na bazi statistike da se sama u stvari 13% ljudi vrlo usamljeno osjeća cijelo vrijeme, mi se ne čini toliko drastično i strašno kao što sam mislila. Možda promjene koje su se dogodile nisu nužno negativne. Ovako, znači ove promjene koje mi osjećamo sada, to je posljedica promjena koje su se dogodile onda kad smo imali o prokrastinaciji emisiju. A ovo što se sada događaju promjene, to ćemo mi tek vidjeti kako će to za 5 ili 10 godina ili za 20 prave rezultate. Da. Eto, Hrvoje, puno hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da su gledatelji nešto pozitivno naučili i hvala što si se odazvao mom pozivu u mom novom podcastu Žuta minuta. Hvala, evo ako budeš još imala prilike, ja bi bio zadovoljan kad bi me ponovo pozvala. Apsolutno hoću. Hvala lijepo i vidimo se u drugoj emisiji. Hvala na pažnji.